Right, rukire rungiro rwega mutegeri wa Meru TV ngetekea no thire torona kagita gake gankuruki kurara na gukira urena rethia thekana theria enjaga ya mwiri ire ntikwa juma amukira ngathorisha mwanya kumantare chondere wetana mbere na gutegera na nkuruki gukenera mibango ya TV raithiritwe igikura na gutongeria ajanda ne kathatu kama Meru na nkuruki ndene anthiguru ya Kenya yonde tayo Meru TV oni bambitaga Dennis Mutuma Muthomi izi ni nteto cietu cia Meru TV rukiri twambirie na mauntu jegie utongeria neria mbeu mbithi kuma ntere mwanya cia kaunti ya Meru muthenya jegoroni barakite mucemanio kana ibarethirite bagicemania amwe na kuga ati ni babangite mucemanio jo munene tariki 16 mucemanio jirabugite jukethirwa jure ndene kieni kia Maua kana Maua Stadium kuringana na mbeu mbithi baba bagite ati kire mucemano jojo makethira bakibangania manto kathumba na nkuruki kwariria manto kathumba jario uria botambe umbithi bakethirwa bakewarugairwao ni thirikari nene na nkuruki thirikari cia county Jeff wagituma na aragwatanirite na gikundi giki na gutubanganira ripoti ithingatirite na bwatongeria bambewe mbithi kuma ntere mwanya ya kaunti ya Meru nibejite amwe na kuga nandi ntariki 16 cia mweri juju kinyabo bakethira bena mucemanio ju munene kienine kia Maua Stadium bariuga bajukitie tagaria riri nuntu mucemanio jwa mairi 3 bo batetwa kubanga na kinya batijembie kuendelea na itugire aja tuga ati nontu tukwigwa political formations kana antu barabana political interest bakirete mucemano jungi maili 3 na twetouga jantu babethi twekira jungi jweto no tutwe na separate interests na baraba ekorea ntariki 16 onto mucemano jura jothithe to maili 3 ijo kwaria manto ja mega inya twetogenda ende jate twegie watu tote konide any resources cha mobilization onto kaidi toto mobilize kwa. So for this time batwe tukai mobilize na tuwe tayari no tuitwe power youth power na to inya eje etwireke tumeka bothoku itumeka ke maandamano itumeka garere antu bakwenda ku maintain positions chao so this time to an agenda non to kembe the ino eco face the largest plant the economic situation erero Kenya ere angaratani ana baba tukeje onde kuona utenguki na ikino nto tukugarande kutemanto cha political liberation in the 1992 liberation era to another in economic revolution youth jobs for the youth na match yetu nto it is match and we shall be marching to where to Maua Stadium na match yetu ikenanto bonde batambua the nachietu kuruki nthuki mbithi ni bameneretie bunene kawira Mwangaza uria withirite agitumaira mbica cia youth baba gwitana mucemanio jungi ntere cia igoji duare twikubanga mucemanio 16 itukuona gwina mucemanio yungi yabangirwe na mbica cietu cianjirio tumika na ibyo ndo ngwa gento kambere batu vijana we are demanding kwa respected lazima tu vijana tuwe heshima rari yetu lazima wone vijana ni antu na bena uwe lazima kutuke tu vijana no turome independent ile tukwa bubu tukwenda na bubu totikwenda ti lazima tukiro ma utuke ngani otu tumite ngani otu rete tuwe batu kiaria tuwire manto ya umite korona cietu ne atu amuite kurita ngwetu ri antu bamwe mucemano ja Maua Stadium jora bangi induke mbethe yote ta counter any meeting ire bangi ne akuru kana ino ka impeach the governor batu mucemano joeto is papasere for the youth of Meru County na ko propaganda iri kuenea ati mucemano jo ijo mtu fulani oida mucemano jo atuke batu tu very independent cha youth ba Meru County ne are bakirikiria youth baba bakuga nande batetikiria bo gutumirwa kaire ge siasa. The youth of Meru are tired gweta mucemano ne kuthikira. There is nothing for us without us. Oteto bangira manto methene na totemethene eu. Kuga tweka gwekia bukubanga getwegie itwethera twemethene. Na kethera totemethene kiu getwegie. Na tugatho antugura tugatha tukilaunch turuwe youth declaration. Youth tuka with declaration ni na mna usande tariki 16. Tugatha tukilaunch movement yo vijana.
na ito call upon all the youth ba Meru tafadhali tutirimana yau tuikomboe twetwengwa onto tionge ugeyo tukombwa mbere ya youth betu ba Meru County twatumiro ibo thoku kana tutumiro gi siasa kuthukangia muchemeno ya youth kwa youth ba Meru County toibali kabwinde regardless of your political affiliation ukethira wina ari ori owe ya muchemeno ya youth tombe kwa mantu ya youth no twitha agenda yetu ni agenda youth nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam kuna ati gikundi kia mbeo mbele kuma wadi ya Bothogochi ya katika ndani ya gicigo bunge kia Central Imenti ni bashumirite na kuchikora mujumbe wa Ntarizi uroizike na takirima ngoshine bakiaria na Meru TV mbeo mbele papa ne baugete guteweti nambere kana gutenguge mujumbe kirima ngoshine thiri twakiritira akariba Central Imenti nikirana ndebe baugete kumera ntariki 16 cia mweri ojojo bakethero bakirita ntumiri yao ya mtora bakethero bakigwata mbaru ekiri kurira gitekia ujumbe kana kia mujumbe ndene ya gicigo bunge giki ga Central Imenti tukuga tukinyereka muno ria tukugwa ba MP betu ibakura umwanto bakiuga nganjira ciao ciajukua kaigwa MP ariuga njira baitwa Central ya ikwa nga wa Munyoro anga ikwa na my question is ugo mweshimiwa okarande parliament iwo ikaira njira na rigeta na to tunyo okarinde parliament kana mami myenya watega MP bara bengi ba Meru bare aria na antore na ogeta na kiaza ndiye parliament totwe waragia so itukubromba tafadhali tigeni kuleta blame game kwaje injira tuthitherieni tutegenta South Imenti MP na kumbothithia njira bwega imwe endi ogeta ta Central Imenti mtokwa vera mie mwake bena MP okarete kumeaka akwe mugwanja so it's about for our MPs to work MP baitangogere yao batige na blame game te uganga jere gwitwa naye ikwa na no do the work that these people have elected you to do na bo bwarema kure itoringete orende ituije 2027 boka na buinve MP wetu no turigaritie muno MP Shadrack toka benchmark kwawe Shadrack na robite barabara nyingi tukiona ni miaka 5 gukirimo karite miaka 7 utekio turobea gaira te factories tembi we ina withera bangi bari okirima withera wina na bangi bakiro binto bia Central Imenti ti nyomo MP o Shadrack arejera arobinandi sub counties tukone ba kinenkerwa che Central Imenti titio aina ndo rejo tu ya Munyoro no jukire barabara tia ko rina to akudhure wita ko robi barabara to gore kire mangochine on 16 to karo ka one of young leaders ala to karo ngeka kire mangochine ala to ko gano o to kwenda no to kejo fight o nawe so da easy kirema to ko era uma na to washu on 16 ni to tere tekinya ba to kire mo to airia kai no te airia nto be to kaire to reo o to airia mo enough o to airia mono ina intobi binge mono gituira be that 184 million cha CDF to kamonta shiringi by shiringi no to keja no ya za yang reader no to keja no to monta one by one project by project ote barabara ko kirema oto dideria bange ni ntoremere tractor CDF ne tigero o tigero ikiruginto mukindia era gorite oje ni kira maguta ejeri mere anto beto barabara ni tibwe kirema bote barabara gaturimira boeba turana Shadrack ko akundira mikundi gwikiro daiji Shadrack arobirera mi otonyo ore na re opposition na tarinyo UDA aro Jubilee na tukona kwa kiwarami koko tuna ndo tirami no UDA ko ida ina bangi bari kako to akwere uta ko mama bunge kaura ko tije guta korobi kako tije ofisi turendo tuira intobie tuina abire kirema antobeto itoko boromba ntariki 16 ntoria tukaburetera tubwire ono tweja kwendo MP wetu rokire ntukwe kuringa bwa rokire no turonga manena mto na tumo support on tutuboka tuweka kuroba kuthiria maiko parliament na batoto tethia ribondo na tethetie eze mono abatikinya tractor cia kurima tractor da ichi akigamere aronto iteko nya kuthithwa service so antobeto boromba tariki 16 tokeja tukaburetera one of us ure tukwenda arunga na asina na kirima so bombo support ni 100%.
Kongera kuni ati utongeria bo imwe cia kamete kana bo kamete cionthe 18 ira cithagirwa cirindene ya bunge nene na nkuruki bunge ya Senate ni barethire bugikinya muthia ntuku egoro ni ara mutongerio baraba ingi ndene ya bunge nene Kimani Ichung'wah arethirwe agitumiria maugaruruku ndene ya bunge ici kiri mantu jegio tengeria bo kamete kiri maugaruruku jaja ni kuronekanire achore bakue boro are munini wa rais Rigathi Gachagua bamwe bakiabero kiri kamete ici na nkuruki Tobarea kana bamwe ba bunge baria bari rutero thirikari bakinenkero gutongeria kamete o izi kagitene okaum mujumbe wa Tigania East Mporo wa Bori na arethero kinya akiongerwa kamete inge ijire chegweta na mbere na gutongeria Obunge wa isho mbunge ke Tigania East Mporo wa Bori netete na mbere kone no chamba bawe no richingwende ne mbunge nene ira ramirite muringi kura wa isho mbunge kyawe kere kubangania kamiti cha bunge brabori brudhirwe ntuku yegoro Mporo wa Bori na dhire cha kiongolo kamiti ingi yelira kedhira kirwamira Kenya bonde. Asante bwana Spika kunipa nafasi hii. Umai kudhuru mwaka wa ngirire mirongo nile Mporo wa Bori yadhirete ari mmemba wa kamiti ya urimi yake ira mukararikiti wayo ni mbunge wa isho mbunge katika West John Kanyuithe Mutunga. Mporo wa Bori na dhirete na anda kiongolo kamiti ya mitaratara na mawadho ya mbunge kana Procedure and Rules Committee, Committee Constitution Implementation Oversight Committee na nkuruki agete na mbere kumba kwithira getwe memba wa kamiti ya urimi na ndithia ringana na thoi bagi siasa kira bunge bonde ba Meru mbunge wa isho mbunge katika East Mporo wa Bori nuare kamiti ni nyingi burundane mbunge okuluka bonde kia o kaunti ya Meru kuringana na bari wakeni kiona nili ati Mporo wa Bori ni muritingwe na thirikari na witikio no ritingwe bawe. Nkiripoti na Meru TV kumatia ni Beta Adams Muturia wa Dhirija. Kongera kuni ati Mwangi Nthandi amona romborero siasa ni rokwaniro kene gweta na mbere na kuongereka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi na muno katika governor wa kaunti hizo Onesmus Muthomi Njoki amwe na MCA wa chia karika ujikene takinywa ZM ni aria kiri muchemanio jorajorari ndene ya shukuru imwenteri shukuru jikene takibuka Vocational Training Center baronekanire kwithirwa bakere garanira miario kuningana na bomwe bathingati bakuiba governor Njoki nebonekene kumeneria MCA Kinyua bakiugana kagweta akithumbagia governor ujo rutere rungi na bathingati ba MCA Kinyua betete na mbere na gutariria manto kathumba jegio tongere po governor Njoki bakiuga miradi kathumba nethreto itegwitithwa na mbere ndene ya county izi uria gukubatara Muthenya wa igoro kirigoria bacukuru ya Otea Kiboka Vocational iriompa thojagi siasa katika gavana Muthomi Njoki na MCA wandia Jakariga Kenywa zendia mwironekanire aramona kwithero imose kwa MCA Kenywa gavana Njoki arakinjire kiathini gikiari wa mbere agaba gikarata gabara lithanite no Kenywa zendia marakinya nyumani na kimbo iko giake Yonto giki nengera kanya ndo bagi siasa ba MCA Kenywa ZDM kuthiro tererwa gavana Njoki urabwira gavana tiendete antu batia Kariga wandi inoge wakwa koticha Kariga wandi anga mama tu maendeleo na bora uanga wana tiola maendeleo le kama amika ina ka ukali bereke kwaria gavana rugure polytechnic oyore tete ko maderete no akadia tuirara ge project ya kendo karugure Narankuru kibombete kuthumbiana na Kenywa bakiwa wandia Jakariga kame gwete mateka gwatuika gutire gintu kithi na mbere no ntibamenanire na gavana Njoki ndabwira baba gicecengwe ruthigo na mutiro konjere gavana ibwega mono no nte waya kurugura chukuru kia kurugura nyombe mto no kurugura nyombe mto atatuira mathina metu ende banda achoka kuga gavana na athukire na ugire tokwira untu na gatumagira kiongo ibutwa kuruga mparuga ndwira ngene chiento Kenywa kirato yaku kitharuku wantu wachoka bagwatanira na gavana wale thingata kinya muntu te muthure biarume MCA wetu bwa gavana twerio tibo ya turata na wawo kadeki na wawo MCA mndende ndabo watwerie na murinda na muthinto na gakurungu mbere ya gavana waugiri muthuku muno arukire barabara
jaga kurungu kugindara aira nara gaba rero mbera mirandi bare bongwa kereke onaniria kenene msio gogontugo kwatirutaga gwira methoni mangava na njuki Your Excellency kwenda gacherea gakererio thiete kithino ni aigirwe chuma munene ne shimare nene buru ananiontiaga muvugo no mwachimiti itogerie twikirwe chuma ara nonto mtu mete ogota bikibiki tena weru no ne accident thokumwabokia ne bantu agu haya tiko aragia cionthe munene tikae kurugura kithima kito gakoromba goye kurugura uko kairi munene iguo kenda na eteyo kenene kaya kurikia gitare yaku munene karamikaga kurungu kuthirekeria roro tigega twika sasa ne biwe tungi na wika ende kira kenene moroto ore gukinyithia ripoti kiria kari bakethora barinde beni mwaka wa 2027 araba kethora bagicindana na Kenywa ZDM nyenye muteni yo churugo mako kawa kirombete kiambio KMCA tiza sawa kirazo kira rokuna ibuye wono ugete kikarua kanyoni boy ndawekera ka 27 Games Kenywa ZDM akuruga makiringo nera ratimika kuga sore kiringa bana njuki bobo tako banarauga bakaro thage karo bare baire kwaraniria wethiri sore nkayo kwira tigonde irangachwanga kana mwire sore in between nyogo na mudhomo njoki tukathi gusolve twe baire lakini gutiena maana gutwe kababa reaga ibo bakurigiria kana ibo bakumba kuga Kenywa atigethera chakarigane guterio Otiendo na jogerie munde gatoreka ne siasa ni kenda tonda kwera na mbio ona atongoria monthe manthi maria methaga manaite kwa murantu maria ugi mationa gwe tumo nonduka moni tumo te lazima ukagwaku kile lazima kifika hapo kuna wengine unakuimbia unakwambia tuna lakini after that ukitoka unasikia kuna wengine majitoa hapo wako na mawe catapult wanakuita zote ambaye itangu mtu kuma gwandia jakari gagetigo munge kethara kankiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna kuma hadharakanithi kirimanto jagi siasa tuchokera monka kaunti ya Meru ni araba mweba atongeria ba matora kuma gishiga bunge kya North Imenti ni bashumirite na gotarire manto kathumba jegi utongeria bo kaunti ya Meru bakiaria atongeria babane bogete kuma thirikari che matora chikweza gutewete na mbere ikinyapuri kubathirite bagikujira kana kubona ndene ya akaunti ezi Nkoroki atongeria babana ndene bagwatanirite na kajo kamwe tantigiri na kuga bo bakethro bakigwata mbaru umwe wao kana umwe mwana wao kuma North Imenti kire kurora giteke ongapana mwakene jwangirije 27 Nkoroki ni bethirite bakioneka kana bakiethro bakiorota umwe wa atongeria urawije kenete JR Marete urawumete ntere cha North Imenti na bwatongeria ba matura kuma gicigo mbunge kya North Imenti na ndini baumirite na kuga bo bateonete witi na mbere kuma thirikari cia matura cirambiria ni araba kuga kinyana bao batithirite bakiewa ngugi na kwandikwa jana ba migongo ingi batuito karandi guru itonete North Imenti ge kurukiri mukunga mbura ura jugita na iya maendeleo ja kinya endikuo taja na ija tonya nti ja tonya karabatine ja gete ja kaumira ja motigania ja kaumira bori chakaumira South Imenti chakaumira Central Imenti twina North Imenti twatigwa tukario touga batwe tobati kukarande goro tociuria niki nontu tukurukirwa ngabana no buri aumaga ajageta ntagaro ona aria akathiurunka naria na tutarara tuigitwe stories yawe kiriba gutwi eja mujumbe wetu the same bonde na etogenya twina aruare ndwatu atwathurira antu bara batari na gitumi na batwe twinde na ndia tukarende goro tuicwira antu bangi babakaria nte toira batwe twingwa antu ba North Imenti cigutuguna na ira tukuga atiri national government tutenenya CS umwe mbere twatura na baba bakaimenyi na bangi lakini mwankira gutwe twinwe
na ni tukwa nyaru twakinyirwo intatu ya menyeno thimenti nyonera menyeno ukweri go turira mukone janjo gukaranga na ituracanukire iwe njia tu kwambiria ire ya planetto kuma 2009 municipal council ekujukia siwe nje mugutano mwangana arwo tutijura ita Niare nandi bakuga nikenda bagachokia riri kiri gicigo mbunge giki bakethira bakirungika mutongeria wa gavana kuma kiri gicigo mbunge giki nikenda bakethira bakiona witi na mbere nekeja guthe otio kweneka itwagirite kwithira 2027 nyagwa karatia ilasima tujukie mwana wetu tumurungike itene biu inene gavana senator bonde utegete tutirungika muntu nenya kwambika nenya president nikenda mbio kethira neja nyomba yeguo kuigwa nandi ikombori ya revenue dirikari na mbecha cia gwaka nyomba na igwanja bilio gutiagirite kwithirwa mbecha iu ikiri ikimanipulate gwa gukombora nyomba na igwanja bilio so na ndio la batu tuiritete kenda tuga nikenda tuga nothimenti gweta na mbere kwayo ibatwi Nkuruki akaribaba ni borotithiritie kiara JR Marete jaumwe wa watongeria bara no thimenti itegete burene kiri giti kia gavana come 2027 no mwanka na tutukaibanga na itubibire iguru binene no mwanka tubirombe na tuiteana betu bara bakabiromba nikenda no thimenti icoka hathieo ire twire samandera no thimenti aja muntu oromba gitigi kinene no nganje JR Marete peke yake no rombe gitiga sereta na inyake nda kuromba kingi 2027 ya utwitite patutu amunenkera tebibire iguru kana ate antu betu atwi ana betu ibathomete na ndiario nkiuga mwana ora kucigwa agicinainia Jaura njeria aracinaineria last time arungama uga na kwenda senate neje inyawe na arua atwire na tukaandika marito jo tukamuthiria vetting na tukamenya na rato kumufixi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Kongana kuni ate nyuma ya wongere kubwa wamba bwandethi na nkurukithe na cha ukaria gweta na mbere na kuonekana ntere cha bori DCC wanterizi urawizigena ta Josephine Njenga na arethirirwo agitongeria mucemanio jurari na atongeria bandu wangicia ukaria amona akari na muno akariba kuma ntere cha kibirichwa amona kirwa nari rutero rwa rukurikana ne ruruthiritoroge kujera thina izi cia wamba bwandethia uringana na akariba baba ugete wamba bwandethia boritithu muno kagite ne kautuko na amba baba baritumira bikibiki kuia na bangi bagatumira ngare cia muthemba jwa probox moende olaibuni arina ripoti ya na njira entariro Bore East sub-county na muno wandine ya Kiberecha na Kirwa nari ikwethirite kwina wongere kuba wamba ng'ombe yora kariba botariria bakiwa antu baraba ya utuko bethaira betumira muno bikibiki kana ngare muthemba ya probox ng'ombe ni gwita na inya muno ja yakwa iretire ja leo utuko batha kenda na aru tugiukira ndethira ni gitiro murigi na yeta na yekro probox ine kwa uni nyankuga gukeya kuthora kwa mtomba kuga mwari kwendwa ikamatite njawe mieri ina tafadhali amenyithie na nkagerio mithingata nontu ni ntigite na kiriro guko kirwa batu tutigi tutena ng'ombe cia gukama tutiona ng'ombe cieria nontu amba ibo tukuciarithiria ng'ombe tugatwira tukarera tukametu na baba keja gutujukairia probox ire kuruka utuko kaigwa thaa kenda cio utuko caingira rinture ni irabokerwe na ng'ombe o kama yeta na ndinya security tukwenda thirikari tutetheria bwega buru nkulukini ontobotometa DCC wa Bore East Josephine Njenga kubwethia mucemanio na akariba kuntuku mucemanio yurayo kubwethiritwe kirwa nikenda kumenya ni bibi kuria bingi. Tumekuwa na mkutano wa usalama hapa Kirua kwa sababu tumepata visa kama 5 hivi za wizi wa kuku, ng'ombe na mbuzi na vitu vidogo. Tunashukuru wananchi kwa sababu wamekubali kushirikiana na sisi na tunawaomba waendelee kutupatia habari ndio hiyo habari iweze kufanyiwa kazi. Mambo ya usalama hatuwezi faulu bila wao na tunafurahi mkutano umekuwa mzuri
na wamekubali kushirikiana na sisi. Tumekuwa na mkutano na wananchi wa area hii na tumepanga mikakati vile tutazuia hiyo kitu, na nafikiri kulingana vile tumepangana na hao wananchi wamejitolea kwamba watashirikiana na sisi, watu ya nyumba 10, watu ya community policing na youth, hata pamoja na watu ya bodaboda tumeshirikiana pamoja ndio tujue hii uhalifu tutamaliza namna gani. Kuluki barekanite mtu wonde oro kwenda kuthamia ndithia bwitha cionto bo muthenya kanoro kendo kama totuko no mwankethire na barua kuma kiri ndwangi ciokaria. Tumependekeza kuwa kusiwe na mtu yeyote ambaye atakayesafirisha ng'ombe usiku. Masaa ya kusafirisha ng'ombe ni mchana, na hata hiyo ya mchana kuwe kuna barua ya chief ambayo inaelezea hiyo ng'ombe ametoka wapi na anaenda wapi. Ndio tukikutana na mtu mchana akisimamishwa anaweza onyesha hata hiyo barua ya kuonyesha pahali mfugo ameweza kutoka. So at least tumeelewana na wananchi, tufate hiyo sheria ndio itusaidie ku-identify hao wahalifu. Na nikiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Kongera kuri ate mujumbe omwekurunde ne account ya Meru Elizabeth Karambu kairemiana thireta kiromba kariya mwana machibo bantere cia matirine athiru roje ne kugwatanira nekenda kuthiria ndawa cia mbogita irio bangi na nkuruki chobi ndege ni watho nteriji kuringana na kairemia augete chobi je ne thiretwe kenyange na kuthukangia mbeo mbithi bobo bojete kagite na kareba mobakari bakumanteriji cia athiru roje ne ebethiretwe bakiuga ati kuri na bamwe bari to bacukuru ya matirine de secondary school baraba kuonekana netaka bagutumira nchobiji kira ke maketie pio na kembekerete keba ikwethera nkwero imwe ciari omwao mantu ja bangi mantu ja tosobi na mantu ja mai jo ja ingete ao na ja ingete no ntumbuga idleness baraba athiriria chukuru batona go gweta mandi bakambereria mantu ja mai no to echongo kiuga na idle mind is a devil's workshop. Ndenda kurunga mambu getugo gatanira na arimo ba musejo au materine na chibo na inya police kenda tumenya mantu jau ja kuthira na baraba akurukira form 4 ba max cia gweta university tuthi tuone ora tukathitha tubaikie technical schools kenda bathoma mantu ja kucharani mantu ja kwenja mutundu ka uchuka mantu ja stima kana ja roe kenda inya bomba gutetheria kwa utwakarante chukuru cia TVET thirikari ni ri agaira mtu kiango fulani kenda to make sure uti mwana utethirwa athithitie course kamwe kana kangi kwa winkuga tutethanirie ni nya twana turaturiyo tia kemme matirine na ntura na ntu ibamenya iba ubendagia banki na iba ubakuragia banki na iba ubaruga nchobi ici guthukia na betu chobi bwiri kunyua ntu bakura ena intobio na njire shima ende tenjire unda igwa twana itokwanda banki na itokuendia banki na itokunywa banki tutethie ni ntubukara o tethia thirikari batemenya ibau kwa una ndi tukagwatana twetwinde community police na chibo na ntubonde na babu mono ntubu nturene wono mwe ketha butumba wita wa chibo ka police obisi yakwa ri ama irithato ndeni abo report ma irithato na tukamenya tukathithia investigation kenda tumenya ibau. Ripoti hiyo ni gutukinyiria muthiju wa nteto cietu cia Meru TV rukiri nchokerete na Manto Kathumba uria jarinda ni angatheti cietu rukiriro na arua. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma